Svi se rađamo nagi, svi se rađamo čisti i nevini. Svi se rađamo slobodni i jednaki. Od malena su me učili da budem tiha i mirna. Kada bi brat plakao, govorili bi mu da ućuti. Mene su savjetovali da biram ženske profesije. Zapitala sam se šta je to. Odlučila sam da budem fizičarka. Ko te šiša kompa? Rod je društveni konstrukt. Ne robujem društvenim konstruktima. Ostvarujem sebe i uživam. Ko te šiša kompa? Ne, nego želi karijeru. Šta mislimo o njima, koje nisu u braku i nemaju djecu? A njihov izbor, legitimno. Pa ništa, kao i o svim drugim ženama. To nema neke razlike da li je oženjena ili ne. Mislim, većina žena ima djecu jer su ili rastavljene pa nisu zato u braku, ali ne smeta, ne. Naravno. Zašto to mislite? Zato što mislim da je to prirodno. Biološki i tako. A što mislite o ženima koji su se odlučile da nemaju brak? I to odobravam. Jer imaju pravo na svoje mišljenje, na svoje odluke. Mi živimo u demokratskoj zemlji i svaki čovjek ima pravo na svoje mišljenje, odluke, stavove, ponašanje i sve da ne navodim. Jesu, hrabre jesu, ali ima tu problema. Pa neke žele, neke ne žele. To je opet njihov privatan odabir, da li neko želi ili ne želi. Isto kao i kod muškaraca. Ne. Ne baš. Ima i nekih koji žele ostati samostalni, posvetiti se karijeri, tako da to je u nekom drugom planu. Slažem se. To je potpuno normalno da nemaju, mislim da imaju djecu, a da nema braka, a isto da i braka i da i nema djece, isto tako. Ne mislim da su sve žene šopingholičarke, evo ja prva nisam. Zato što, dobro, neke žene smatraju da je to olakšanje, opuštanje i zato idu u šoping, ali neke, ne znam, odu u šetnju ili razmišljaju na druge načine. Pa znaju, zato što se njoj više toga kućanstva razbija o glavu. Recimo, muž dođe, šta imaš jesti, šta imaš popiti, šta... Ako puši, nemam cigareta, to je tako. Ja polazim od sebe, ja mislim da sve žene vole šoping. Zašto to mislite? Zašto vole toliko šoping? Zato što to, ne znam, pričinjava im osobno zadovoljstvo. Polazim od sebe. Meni to, ja volim puno, da imam novaca. Trošila bi dobre svijesti. To mi je normalno. Ne, nisu sve. Ne može se reći. Pa ne. Ne. Ja prva ne. Šta vi najčešće kupujete kad odete u majice i hlače? Donekle. Kako to objašnjava? Imate li Pa, možda neki primjer? na primjer, ja sam loš vozač. Tako malo sam preživčena. Ne. Zašto? Pa zato jer imam dve sestre i ženu i u principu se snalaze. Ja smatram da su neke žene dobre vozačice, odnosno da nema razlika između spola, nego u sposobnosti. Pa mogu vam reći, neću pogriješiti, ali ja sam bio vozač 45 godina. Bolji su muškarci. S tim što ispadaju lošiji, zato što je njih puno više. I onda kad se uzme to globalno sabere, recimo 10 je muškaraca, 1 žena. I onda kad bi ta jedna možda pobjedi, ali drugi 100 je lošije.
Ne mislim da su loše, ali mislim da su ipak malo su nesigurnije za razliku od muškaraca. Ne. Ja sam očan vozač, zapravo sada idem u autoškolu i prva stvar koju sam tražio to je žensku instruktoricu vožnje, tako da ne. U mojoj familiji jedno moja mama vozi, odlično vozi, tako da definitivno mislim da je to jedan od loših stereotipa koje ljudi pretpostavljaju, ali nije istina. Muškarci možda više agresivno reagiraju, pa se to podrazumijeva kao normalno. Nije. Gdje je po vama ženama mjesto? Svugdje. One koje žele, mogu, dapače, jer smatram da žene jako dobro kuhaju, ali ima i muškaraca koji su jako dobri kuhari i da se to da dogovoriti. Zna se ženin posao. Uzajamno sa mužem obavljaju kućanske poslove. A ne da muž se izvali, čita novine i gleda neke lijepe tete na... Mjesto joj je u partnerstvu, bez obzira na brak. Pa ženi je mjesto naravno u domaćinstvu, u braku, mislim sa djecom i sa suprugom, a i na poslu naravno, da ima neku samostalnost. Mislim da je ženi mjesto svugdje gdje ona poželi. Neke žene tako loše kuhaju da bolje da nisu u kuhinji. Šalim se, žene super kuhaju i rade to, ali mislim da nije, da njihovo mjesto je tamo gdje si one odrede, koji si životni put zacrtaju i ono što ih usrećuje. Ako žena radi, ako žena ima svoj posao, onda i muškarac radi, onda se znači moraju podijeliti u kućanskim poslovima. Ako je njezini odabir kuhinja, nek radi u kuhinji. Ja bih slobodno mogu reći da nemamo to raspoređeno, odnosno kako ko i kako kad. Žene većinom histeriziraju, muškarci malo manje. Ne mislim da su manje osjećajni, mislim da manje pokazuju osjećaje. A što smatrate da dolikuje pokazivanje osjećaja muškaraca, a što dolikuje pokazivanje osjećaja žena? Pa dobro, muškarci su suzdržani jer je takav stav u društvu, ne? A žene lakše mogu pokazati osjećaje i nisu toliko napadane zbog toga. A muškarci od malena se odgajaju tako, pa zato ne pokazuju, ali nije da ih nemaju, ne? Muškarac je isto čovjek koji ima emocije i osjećaje i ne vidim razloga zašto ne mogu plakati. Neki su nježni, neki drže do žene, tako, u tom smislu. A plaču. Da li vi nekada zaplačete? Apsolutno. Kad gledam neki ili tužan film ili nešto što te zbilja pogodi, naravno da ne treba se sramiti svojih osjećaja. To je nešto najnormalnije, najprirodnije i na taj način pokazujemo da nismo mentalno bolesni ili neki luđaci bez osjećaja. Mislim, žene i muškarci u principu jednako osjećajni, samo ženama je to lakše pokazati možda. Muško opet treba ostati muško. Očekuje se od njih da kao ne pokazuje. Da li vi plačete? Pa i to. Zašto ne? Kad se posljednji put zaplakali? Pa znate, zavisi od neke situacije, recimo ako ima recimo ovih socijalnih problema puno sada i recimo kad slušam na radio, kad ima ovakvih stvarno ljudi koji imaju probleme veliko, mislim jake, koji ne mogu da reše, nemaju para, ne samo da se priušte, nego da ima za onaj osnovni život. To me ovako duboko dirne.